khoi Manipur se kumhai yeng badona silent spectator dona Manipur si mayam na di hanjan na haire na hairak pesu yai noi angam bahana ro maitai kuki khangde or kuki naga khangde community marakta ama angam bahana ro akhoi gi di vote kar loire handaki recent election ai atai state loi panjaroi Manipur da huji foreign karino yeng karino khangdaba se ida noi Manipur gi bo sining sijo angam bahana jo akhoi di election ka da ba ya de haidra Manipur da leramba yamna strategic oiba mafam da deploy toramba central forces mayam du loina lawthuaga lengsin biriba party gi senior leaders sing press amasung media gi both electronic aduga print media gi marupang sing punama akhoi gi party gi tarap ta gi haijaba tare Manipur Pradesh Congress Committee na organize tawbituna akhoi Manipur gi praja singda party ki side tagi press briefing si atai magi nate maruoina tang tara humdoida ayukta around 11:30 da amuk aduga evening da 6:30 pm da Korjim Kotland incident in Kangpokpi district da around 13th May 2026 at around 11:30 am aduga ngarang amuk evening da Jaujang Tek incident in None district ngarangi around 6:30 pm da masi tongan ba community haiba tare laibak thina leigida basi ai loina ming pajadragasu mayam local paper da karida loina yaw khre madugi detail do aina amu hanjanjadragasu deceased person si ngarangi 11 am between 11:30 adoida sigribasi mi ahum aduga injured person sina mi manga ma masi ngarangi 11:30 da ngarang lekidabase aduga Jaujang Tek ki incident None district ki sina evening ki 6:30 da tawgi lekidabasina confirm case da mi ama aduga injured na mi ani maming matha di loina khabar da kaida yaw rabanina akhoina party gi saraptagi thamjaningi basidi Bharat Sarkar aduga state sida leiba state ki sarkar sina Manipur se kayam kuina community amaga ngarangi maktada thokribasi ayukta leigidabasi community ama masigi retaliate tawba manba evening sina community ama community ani gi maraktaba taunari basi masi Bharat Sarkar sina kyam kuina akhoi Manipur se kumhai yeng badona silent spectator dona Manipur si mayam na di hanjan na haire na hairak pesu yai noi angam bahana ro maitai kuki khangde or kuki naga khangde community marakta ama angam bahana ro akhoi gi di vote kar loire handaki recent election ai atai state loi panjaroi Manipur da huji foreign karino yeng karino khangdaba se ida noi Manipur gi bo sining sijo angam bahana jo akhoi di election ka da ba ya de haidra Manipur da leramba yamna strategic oiba mafam da deploy toramba central forces mayam du loina lawthuaga je paliba sarkar singna so haidra Bengal election loraga akhoi sidagi lawthokhiba central forces singda amu hala adi pharani hai halaibra halaktabra madudi akhoi gi thonatre tawriba mawng se akhoi Manipur se makhoina tawriba attitude mata ama khaktagi nete ko central da paliba sarkar aduga state sida paliba sarkar BJP gi sarkar sina Manipur gi shanti raksha gi phibam law and order gi phibam tawribasi akhoi di masidi Bharat ki Sangvidhan sida chatnaribra chatnadarabra state ki law and order si karai no even way back 2023 gi May 3rd gi thokhiba thokdoki incident to masi aina so far aigi knowledge da laigadi Bharat ki khwaide wangba court na bhawba Supreme Court na bhawba Manipur gi law and order se complete
फेल लोरे constitutional machinery से complete collapse हो रहे से सुप्रीम कोर्ट ने हर कुछ लोयर बनेगा state खप्त नती है बा union government अदुगा state government सीने सुप्रीम कोर्ट ने सी हायरिंग से सी भावदा कोर्ट सु नोई हाइनिंग महाइजो मणिपुर की प्रजा सिंह सु नोई कपचौ लाउगे नाउ चौ अमगा अंगांग खंगदे अमा खंगदे सिनिंग म सिजौ हाइना हाइबगी एटिट्यूड से मसी थोइब थौदोक मयाम सिंगसी एनी टाइप ऑफ इंसिडेंट लाइबक थिब इंसिडेंट सिंग मसे कोई पार्टी तरफ तगी स्ट्रॉन्गेस्ट टाइम दा कोई कंडेम तवी मसे कोई मसेन कम्युनिटी अमगा कोई हाना बना सॉल्यूशन पुरप ngमोय हाइना कोई अमगी कम्युनिटी अमगी मिशन की वाना तब मैतै न कुकी हालसु कुकी न मैतै हालसु नागा न कुकी हालसु कुकी न नागा हालगसु हाना बना वारोइशन सॉल्यूशन पुरप सिटी पृथ्वी दा आइदी लेहिदा मालेन खल्लेव अन होजिक्ति अमगा हाना भाइबसी खुदोंसाबा येंगा मागी खुदोंसाबा तंजादु येंगा लमन खुमनाबगी वाखनसे मसी थादोकनाबा मतम ओइरे हाइना खल्ले यामना रिवेंशिप ओइबा खुदोंसाबा येंगा लमन खुमबा हाइबसिदी आइदी यामना पांगदबा मी वाखन यामना थमोय यामना पिकपा मिन माइंडेड ओइबा लमन खुमबा से आइदी अराइबने न खल्ले लुमगा लमन खुमबा अराइबने न खल्ले यामना पुक्सियन पिकपा मथौना लेतबा पांगदबा मीना लमन खुमबसे अहल लमनसु हाइनाबदा अयामना थोकले अदुगुम्बा यामना पांगदबगी थौदोक थुइब थौदोकसिंगसे आइदी अखोइदी यामना पांगदबा हाइबदारे लमन खुमनाबा हाइबसिदी लुम्मा अखोइ अहल लमनसिंगना हाइनाबा मा इ निंगसिंगनेबा खंगनी अखोइ थोंगानदा लाओ हाइबदो मधुगुम्बगी वाखनसिदी चाखोल्लबा मतमसिददी आइदी काउथोकनरगा करिनो अखोइ फमिनरगा सॉल्यूशन अमा पुथोकपा खक्तना मणिपुर से यामना तंगदु लेताबा यामना पीसफुल ओइबा नॉर्मल-सी हंजलपननबगी खुलाई ओइगनी हाइना बापूजी महात्मा गांधी जी ना हाइरमबदो अखोइ अमोहन निंगिंगी अदुना सिगुम्बा एनी टाइप ऑफ वायलेंस से अखोइगी पार्टी की साइड गी स्ट्रॉन्गेस्ट टाइम दा कंडेम तवी अदुना मसी थोक्तनबसी कनागी दायित्वनो लॉ एंड ऑर्डर सिदी संविधान पीरिबा स्टेट गवर्नमेंट की responsibility ni at the same time central government huzik center paliba sarkar se sisu election khapta akhoi di kar loire haina khaliba yamna irresponsible loiba singba union government ki attitude mata se masina aidi thoan bani haina animak haibdare union government aduga state government sina law and order se संविधान मोइना पीरिबा शक्ति मयाम से चुमना सिनबा ngamdaba handle तौबा ngamdabadagi थोकपनी हाइदना सिगुम्बा थौदोकसे अमोना थोनदनबा कोइ मयाम होना मिनासी हाइदना सुमाइना वाफम खरसि थमजबली